naimbag nga oras simanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabs at Berto, saan naapod no anagan, tintay idrama. Ngam sakbay na, hello mampay ka ni Ma'am Imelda Velasquez, Ma'am Susan Ronquillo, Ma'am Jasmine Rivera ka ni Ma'am Cheryl Wakit. Naragsaka baro atawan tayo amin. Kasi mantiko na ni Kabs at Berto. Dear manang biyanang, istrikto ak nga ama. Ti kayat ko, siyak tagpili tagbalin nga asawa dagiti dua nga anak ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Neng, sino na itakadwa masimbang pit alfe? Nobiyak tatang, eso ni Julina. Julina, ni tatang ko. Naimbag nga oras yu, tata. Neng, kaano pa'y nga adda nobyam alfe? Nakamamwam kinkwana. Pasriganda kami pa'y atatang. Ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ay, malalala. Sumrek kayo. Anya, nukasta, makalawas yulaang nga agayan ayat. Wan tatang, Nakaamwam kinkwana ngay. waitress iti may sa restaurant tatang. White rice. Ay sauce. Saan nukas lang? Awang panagtalik ko kada kita trabaho. Ha? Tapay mo tatang. Dakla restaurant niya pagtrabawan ni Julina. Ay na, uray man katakila na restaurant. Ado ti customer na. Sigurado nga ado ti lalaki ang makasirsir patin ko na. Kadnukit kita at tilangana. Madlaw asaanin anasin aw. Ha? Madlaw launa iti pandagnana. Adulakit din alalaki tinakirilasyonan na. Ang mga kidi pa no saanin abalasang tinubiam. Ha? Saan mo't atatang? Unay kayong aya. Advance la unay ngamin ti panagpampanuno yung may balasang ni Julina. Nalakalaag ti bang ibaga abalasang ti may sa tao. Nang rona, kit nabiit kayo pa'y gayam anagayan ayat. Amum ayat ti family background nan. Wan tatang, takanayon ng istoryahan day ta. Nalaka ti agin sisinaw ko nak nga raw. Ay sos, alfay agridam ka ba raw? Di ka agayat adagaws. Paliiwan pa yan imbag ti background na. Ada mo gaya man nobyan ni Alpe nga po ko. Naimbag man ta nakasirpat mo lang nga ni ti girlfriend na. Anya mo na dyan nobya na ngay. Madlaw nga doon tinagbalin a nobyo na. Pagkunam mo nga, Berto. Ay na, madlaw ko, ti panag-isam, kin panagnana. Kin itikurti ti pambagina, madlaw. Ano ya? Isodyak kaya day babaya pare tapu kayo. Ibagak kasinaan lang day babae. Sumapul iti sa balik. Daytay na sinaw, kin awan pakasarsaritaan na. Nay, apay nga, yakasta ti bagbagam. Apay asi ka tagpili, tagbali na nobya dyanak mo. Katsaan mo ta si ka ti makinobya. Pagribba ka naganak ti bang pilay. No asino ti asawaan ti apu kayo. Tanarigat ti mailawan. Wan nga madre ti napili launay. Kan di mo kan nga naragos di tao. Ta, di mo pa ba amamaw. Ay na, amok ti ugali wano galad ti may sa tao nanang. Babaan iti tsura na. Makilatis ko na ita, nanang. Aniya? Sika, tsare. Di ka pa'y lamakinobnobyo, ah. Enjoy yung pa iti kinabalasang mo. Kinapudno na tatang. Adan nobyo. Nabayagan nga adan nagkinaawatan me. Anya? Apay, sino ka nagiti agar-aram king kati inaklon mo? Ni Jordan? Ni Goriyawan no ni Judas? Awan ka dakwada tatang. Ha? Sino ka raw? Amok ka day? Kalugaran tayo madlaan? Saan tatang? Taga sa Balya, probinsya. Saan yung amam mo? Anya? Apay, sa dino tinangariman na king ka. Apay asan ng imbay dito balay? Kwa, iti social media tatang. Anya? Nagawan kat ababain na day ta alalaking? Ha? Awan respeto na. Rebeng na, dito'y balay tinangariman na king ka. Kitsika may darasudos kamot ka.
Inaklon mo lata. Nga uray di mo maunay ang maamaw. Am-amu kong tinubyok, tatang. Manon abulan nga gayan ayat kami. Iso nga amu kong tiugali na. Nasingpot ni Romulo. Nay, patinagan na saan ang mapagtalkan. Apay manon. Wala, tagadwang am-amok agnagan iti rumalaw. Pasig da atikbaw. Ala, di yu ipada tinubyok kadakwada. Nagan laday ta. Sa bali mo tiugali dyan nubyok Nagsingpot unay kanyak. Dahita ti may saan nga yatakin kwa na tatang. Nalakatag pamarang kunak manayin. Nalakatag insisingpay. Nalakatag pamarang abaraw. Nga ura adan asawa kin anak na. Sinaan pala ang tinubyaw. Tasak nagsapol iti pakirilasyonam. Anya, ay, manjak. Agdayamat kasta. Basta ni Romulo laang tay ayatag. Ikoyog mo dito'y balay. Kaya't ko ang makita ng tatao kin makasarita. Tsaray! Kat ikuyog mo dito'y balay, Tapno awan may ibagbagan ni tatang tsari. Kan tapno maam-am mo naman. Madanagan akmat manong. Ang mga no pabainan na tinubyo. Akas iti pa ng pabain na itinubyam. Diyak kaya tamabainan ti boyfriend ko ta mga no ma-offend. Ay, grabe nga rin aramid tamata. Ibaga na latan ti kahit na nga ibaga. Adi na pa'y panunutan no makapasakit ti bagbaga na uno saan. Ay, wan nga rod Isu nga alanganan ak na ikuyog ko dito balay ni Romulo no saan? Di na kamula sardangan ni tatang. Aging gadi mo yam amu tinubyong gangkwana ading ko. Isu ana say-saya at may pasyar mo dito'y balay. Tatang, kadwak tinobyo kasi mangpet. Isu ni Romulo. Romulo, isu ni tatang ko. Naimbag nga oras yo, tata. Anya trabaho rumulaw. Masa kami kanya ko, tata. Ken, agbabay en silak itilugan. Sumay lang nga dalugan mo, Sikan handay di aginatang mo niya. Wen, tata. Mayat ti dalugan na niya. Taure ag susukat at checks tiluglugan mo. Ha? Tatang, anya kay kadi? Panawan da kami pela dito, Chare. Tada kami pela tagsarita dito inubyam. Interview ak ana imbag to inubyam. Nga agnagan iti Romulo. Yapayadri ka makay na Charay. Pumanag na ka dito likod ti balay. Kan di mo tada bisitam. Apay ngaya pinanawam di traunag. Ay, pinarwanak pa lang amin ni tatang lola. Kat ni madanagan. Nagbayag ti pa nagsarita da. Papanawon na mo ni tatang no masidugak. Aniya! Madanagan lola. Ang mga nutila ibagbagan ni tatang kankwana. Ay, na. Kasaritam tulatan din Robyo manumalpas da nga sarita. Ibaga mapasinsya na tamayaw. Kano ay ayatan na ka tinubyo mawatan na ka. Kababain nga rudar aramidan ni tatang. Api nga minakasjay ta mami lola. Mangibabain. Gapo iti kina-istrikto na. Sapay nalay ngagpabain. Kasjay nga rod matugali na. Kanayon ko ba tabagbagaan nga mawanlat tamad denggan na. Dinak nga minipangpangag tamayaw. Sipod pa iday. Nasukir kanyak ni tatang yaw. Ay, madlaw lola. Ngam nagsasao kasla na hushustuan. Nakais-istrikto lang unay. Napilit agbali na kayan ayat mi. Huwag nga roda. Kunamalan. Inakman la si Bugana. Nagitay mura ka sabsabong. Chare, sinaam Genobiam. Apay nga'y tatang. Agtuok kan to itisidong dayjay. Tamadlaw at chikbang. Anya, saan mo't Nasingpot ni Romulo. Nanakam ka nagagat. Hey, agin lang dayjay. Siyempre, agin sisingpit pa ita. Tanabiit kayo pa. Ngam no agasawa kayo. Rumwarang tipudno nga ugali na. Tatang, Sinaamong itatala sa papay. manjak. Ay ayatak ni Romulo, tatang. Sinaamon no kunak, sinaamong. Maminsan kumalaan ti sao. Ha?
Alfie, sinaam Genoviam. Ha? Apay nga sinaak, tatang. Kit agin inayat kami. Basta sinaam tadak kaya taparaking ka. Di mo ngamin ammo timang kilatis iti babae. Isasyak nagpili iti paraking ka. Anya? Naimbag pa ni Martina kalugaran tayo Tamadlaw alasin aw pa'y dayjay abalasang. Kan naima. Panagnanalaan kay madlaw nga inosente a babae. Iso tarmam. Tano kaya tinda ka. Ikasar mo adagosay. Ha? Madyak, tatang. Awan panagayat ko kini Martina. Suruwam nga ayating Napintas Mike nga uray mo rin Kan sigurado adina kanto isukat dayjay. Tana imma a babae. Sana kas iyanubyam. Madlaw a playgirl. Madlaw nga easy to get. Ni Martina Talbam. Diyak kaya, tatang. Ni Jolina tayo ayatak. San man anatangkid ti ulom Alfie? Ibagbagak ti pagsaya atam. Ngam di nagdenggan. Siyak ti matungpal. Sinaam tinubyam. Ta saan nga iso ti tipok aparaking ka. Period. Manyat plano yung itinubyom, Jari. Plano mi kumantag kasar manong kasjay mati ibagbaga ni tatang. Uray ta kami nga ron. Kaya't mintag simpakin ni Jolina. Kung ni tatang mo tilapad. Ay, agdan na kamin ka ni Romulo ngam agkasar kami pa'y manong. Ag secret marriage kami Uray ta kami. Kastamot din daramidan mi. Tapno na waya kami ngagdin na. Pagyanan yun ngay manong. Agabang kami na. Tas sigurado mo't papanahon na kami ni tatang mo isang put ko dito balay. Wan lumasin tayo, takas jay matlang ti ugali ni tatang. Sana suportado ka datang anak na. No si bibiyag kumapay ti inata, sigurado nga isakit na ta. Kasano nga mutay. Hindi tamot nakitkita ti inata. Tas sigun kini tatang. Ubing tapay kanong idinatay ti inata. Basta, marikriknak. Nasingput day dinana ang manong. Awana, nagiti anak mo dito balay, Bertaw. Pinanawan ratan, takasanaw. Nakaisistrikto ka mga min kadakwada. Sana siya ta hindi problema nanang. Isuda. Sukir dakit di ang anak. Sikaday anti problema, Bertaw. Istrikto ka nga man. Anya nga di pinanawan dakan. Kit-kita lang di pagdaksan kan pagsayatan da nanang. Wan, husto ti bagbagam-gam ti sana na sayat. Kat ti panang hus-husgam. Iti padam Bertaw. Nagsasao ka. Kung namalan na dalus ka. Kasla na hus-husto ang kamay. Ha? Nariga tagin dadalos, tasana na saya ti kasta, kababae na nakaw. Agsaukay man ako nanang. Kasladaman kayat yung nga ibagan. Tinapalabas, kit napalabas Saanin ang masapul nga ungka-ungkating. Kawang matimbagbaga ka nakaw. Amok tiyat yung asawar nanang. Saan ka minay, tabno jak masiraw, ti magbagayaw. Tatay Bertaw, magsapsapol ka na kayo. Ha? Asino ilyong? Jakman amaw, babae man. Katawanin niyo siguro tayo dyan. Napintas naman. Anya? Ayan na. Na-digistor tata, pinanawa kayo dyan. Sa di mo pa ilaing kuyog dito balay ilyong. Ay, kuyugat tata. Kaya kuyugat ka. Jak ngamin mo Di mo pa ilang amin ingkuyog dito. Babanog ka na. Ayos lang, tata. Basta kan nakitipang datang ko iti sardinas sa sida ka. Ha? Malalala. Ingka nga rod kuyugan ay. Taikan ka iti kwartam, no madamdama. Tata Bertaw, isa tibag baka. Ingkuyog kong dito balayaw. Ha? Rosita? Kumusta, Berto? Apil nga ka. Umay kumustaen ti anak ko Nabayaga panawen ajak nakikita. Time panaw mumut ngamin idi nag-chicks ka. Ha? Ikwa,
Ayos lang, anak ta. Awan problema. Kan, awan dito'y balay. Pangaasin, Berto. Bakit akon? Di mo kumamot ipaidam ti anak ko kanyak. Kayat ko makita kan maamam mo. Ha? Astra kam ni Rosita, Bertaw. Dakkelan ta anak yaw ngam may paidam mo pa'y lakade nga ginggay ta. Sige. Ay, mala. Sumrek ka. Tawagak ti anak ta tagawid dito. Anya? Inak? Di mo't kunayo anatayan ti namin ka ni Manong Alfie? O na yan. Takas tapay gayam timbagpagam iti anak ta, Berto. Sika lang nga roon tinagbasol. Sika pa'y ti adaganas na amang dadaul kanyak iti anak ta. Tatang, anya ti kaya tasawan da ito eh. Pakawanak anak ka. No nagilimid aking ka. Kada kayo kinimanong mga alfeng. San apod no anatayin ti inam. Ni Rosita ti inam. Anya? Kat ni Manong ngay. Apay adiyo pinagawid. Pagawid at tumot ayin ton maminsan anak ka. Kumusta ka na, anak ko? Kailiw ka na yan. Di na ko magurguraan. Tabasol ti amam no apay anagin na dayuta. Impanaw na kay ti puder ko. Tanagbabae ngamin iti. Anya? Ni, daytoy tayo in-accept ko ang friend request di kalon na. Apay nga tanga umawa. Sumbatak na. Hello? Hello, Alfie. Di mo't si katay putot ni Berto Lumilo. Ha? Uwan na. Apay ka day? Ay si kangagpaiso anak ko. Ha? Sino kayo katigran na? Ay na anak ko. Ang sarap ta kumatado di kayat kung may bagakan ka. Ang yaman akta nasarakan ka matlaang di social media. Ha? Sino kayo kuna? Ang sarap ta kumatay sunto ti panang ibagakiti kina siya sinok barok. Ang sarap ta please. Ha? Sige na. Sa dino ka diti pagsarakan tayo. Apay naglibak kayo kada kami tatang. Kunayo anatayin tinami. Ngam si bipyag pa'y magayam. Kat ti di mi ammo. Agduma pa'y gayam ti inaming agkabsat. Sorry, anak ka. Nagbutingak nga, men. Amangan mo sa pulin nyo, ida. Kit panahawan da ka. Mano atawan ang nagilimod kayo kada kami. Una yung tala namuan mitipod na kinatao may tatang. Pakawanan da kumaanak ka. Kat tinasakit. Nalaing kayo ngagdilaw iti padayo tao. Akasla na hus-hustuan kayo. At damat gayam na lidam anapalabas yo. Talo kami magayam nga nakyaw. Kat pasig kami amin nga inauna. Tagdudumati inami. Ijak ka man do sa dino tayan ti may sapay akab sa tiyaw. Taimpanaw ti inana. Nabayagdan ija abroad. Isungawanin damag ko kadakwada. Ibagbagayo adya asawak ti Chickboy. Ngamda kayong matgayam tatang. Hindi na ita, saan itan? Ay, mala. Di mi kaya tigumura ka na kayo. Iso baybayan yun dayta. Tinapatag. Namuan minti pudno a kinatao ming agkapsat. Pakawanan da kumanak ko. Sure, nung nagilimod ka na kaya. Kaguradak sa amit tindagitan na kunanang. Ay, kat, no kastaman bilang, normal. Tanga may nagilimod ka. Natangkan to matiulam. Imbagak pa'y laidubing dangay bagamon tagpaisaw ngam dinak madangdanggan. Ityam mo ka kay, di na mamuan ti pudno kinatao da. Yung kilat mo na nagparik na nagitiin nada. Itata na mandan ti bulok mo anyat makunam ngay. Mababainak nanang. Ngamen,
Dinildilaw ko dagiti asawa da. Pasay ngagkakamade timbagbaga kadakwada. Ay na, mababay na katalagan, nanang. Madi nga mintikas ta nga ramid mo. Sakbay ko madilawam ti sa bali ataw. Kita ampay nga umuna tabagem. No nahustuan ka, no saan? Tanariga, timang lamo titibu ko da sarita, anak ko. Kunak no ginurad ako dagiti anak ko nga nagbidutak. Tamanipod nagpakawanak kadakwada, kanayon dan nga agpasyari di balay. Kat inawat kumatan dagiti asawa dakas manugang ko. Kat naragsak kami na sa nga pamilya, nang runay tatadon dagiti apo ko. Alakastan, ti kabsat wano gayem mo, Berto. Alagagayan, di tamanan tinagpatinggaan day ta kapadasan ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para ti script kan para ti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, naragsak kabaro at awan tayo amin nga awan labas. God bless! Naimbag ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikab sa Tsusima, sa napud no anagan tintay Drama itangam. Sakpay na, hello man pa kini Wilfredo Dinong, Imelda Salarson, Alcatlin Umayas kani Catherine Buhian. Kasi manti ko na nikab sa Tsusima. Dear manang biyanang, ididamo, jak kayat tinobya ti anak ko, tanakurapay ngamin. Tati kayat kong asawaan na kumakatay baknang. Nagbali na kakonsentidor iti anak ko, gapo iti silang tipirak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Papadaman ng George, nagdakkel man tabag maun. Magpasyara ki lugar da jay na nobyak nanang. Da, kanayon kala mapan ijay, agas-gastos kalaeng. Agasam, tunggal mapan ka ijay, gumatang ka iti isang put mo amakmakan. Kababain mo ti sumungan gawan pasalubong ananang. Napay no, ibagamitin no, biyam. Tay sumut ti umay agpasyar dito'y balay. Kantap no isumut ti mangisang put iti pasalubong. Mabain pa lang nga umay dito balay. Na, hanya kumamot ti pagbainan na ngay. Unaw, ikuyog nakmat ijay lugar da anak ka. Tapno makitak mo ti lugar da. Ha? Kaya tiyo ayan nanang. Ay kayat ko ano ikuyog nak. Alang ron nanang. Agrubat kayon, tay surot kayo iji lugar tinobyak. Pasensyaan yun to'y balay mi, nana. Kalkalapaw laeng, ta marigrigat kami mo't ngamin. Padayo magayam ti mapagna. No amok lakas to'y ti kaadayo to'y lugar ya o jak simuraut ken ni George. Mayat ket di tapno ada eksersasyon nanang. Pasensya kayo, nana. Nabannog kayon. Ay, wen nga raw. Awan pa'y gayam karo bayo ditoy. Adadwa akaruba mi, nana. Dagi jay ba, no? Oh, jay maysa, ada ijay abanda. Ket timot maysa, ijay abanda. Ha? Dagita ti karo bayaw. Nagadayo may. Talaga kastoy dito'y nanang. Basta makitam ti balay ti kalugaram, karuba mo. Anya? Agawid tan sa George. Umyan kayo, nana. Ta awan lugan nga agpaili. Tamaluman. Pati tricycle awanan. Anya? Nukasanaw ti kinakurapay ta. Nakurkurapay mo gayam ti pamilya ti nobyam. Hay, pagturugan tangay dito'y anak ko. Dinalusan ta tay basit asilid a pagturturugak na umayag ditoy. Isukano ti pagturugan niyo. Nagpudot pa'y awan electric fan daya. Awan nanang. Ayan na ayah ti bagbagam masilid. Dadya ka no? Tay basit asilid ijay. Silid aya mo day ta anak ko. Ulis matididing na. Tangiwat yun nanang. Ang mga numbang na kayo, kababain. Ay, Nala, agi na kayo. Ta madamdama lang, agi dasardan.
Mangantay ton. Kabagais, kumusta nga iti panagpasyar mo di balay ti agbali na manugang mao? Ha? Law-lawan ko anapan ijay. Ha? Taapay nga kabagis susima. Nagatayaw ti mapagna. Kan nagpasit niya balay na. Nagpudot may awan electric fan da kabagais. Anya? Ay katanya nga raw, talaga akasta, kabagais. Paada mas siguro idaanak kurapay Ay na, no kasano ti kinakurapay tayo, nakarkaro da pa'y kabagais. Ha? Tsak maulit ti mapan ijay. Ket kasanaw no agkasardan tao, kapilitan na mapan ka ijay kabagay. Dahaw! Awan day ta kasar-kasar kabagais. Adayaw ang mapasamak day ta. Narang, ikasar ko ni Jane. Kaya't min ti maadaan iti anak. Ket mabalin nyo may timadaan iti anak nga uraysan kayo nga agkasar, George. May mayat matla nga ano agkasar kami nanang. Ay na, sadain. Narigat ti maitalay anak ka. Narigat ti agdardarasudaws. Ay amon ta kasar. Tapno nalaka kayong tungag sina no agapa kayaw. Saan kami ngagsinak ni Jane nanang? Agin inayat kami ngamin iti kasta unay. Kasta pay lati sa itaa. Tadamtamo yu pay laang. Nga magpinustata into nagbaybayag. Kanayon taon ti panagapayaw. Sanin akas iti sigod ti kinasweet yaw. Kita man di kapsa maw. Iti damaw, nakalalailo da iti tunggal maysa. Nga may di agbaybayagan, kanayo na hindi panagapa da. Sabali kami ka ni Jane nanang. Ay basta, di kay pailag kasar. Agpinaliw kayo pa yan na imbag iti ugalay. Jane, ilimod talangan ti panagkasarta tapno makapagsimpatan. Talaga adin na kaya tinam, George. Mababain akong dito'y balayo. Saan ani nanang ti makalapad iti panaginayat ta? Agkasartan, siya ti makamoy ti amin. George, Saan ka kumapaapektar ka ni nanang ko? Kas Jane dali ti damo. Gampat siya nga inton agbaybayag. Maawat na kan tumot laeng kas manugang na. Uncle, nakayon to ti may nga alaan mi aninong mi inton agkasar kami iti nobyak. Ay, katuwa na. Ay, saan sama kaya ti inam ngagkasar kayo iti nobyam kaanakan? Ilimod mi ti panagkasar mi, uncle. Aniya? Ay, tanda kayo na ita, abaraw. No, talaga nga inayat kayo iti nobyam. Kala, ilaban yaw ti ayan-ayat yaw. Di kay paapektar iti inam. Unangkol, isungag sakana kayo. Ta iti mabiit, ikasar kon ni Jane. Naltasan ti kasarta, Jane. Kat nakarag-ragsaka ki unay. oray siya, George. Katagyaman na, tauray din na kayat ti ina maparaken ka. Inlaban mo lat ti ayan ayat ta. Agyaman akmat kan ka. Tauray kastya ni nanang ko. Kat saan ka anaupay kanyak. Anya ko mati pa kaupayat nga eh. Kat love na love ka nga ron. No, kat kasanaw. Agnagtangarudan hindi balay may. Ni nanang ti pampanunod. Amang ano di na kayat ti kaadak ije balayo. Saan? Siyak ti makamukin ka, Jane. Agsi nagtumula na gijay kabagay. Sabali ti kayat ka ungay kasar ni George. Ay na, limon panunutan ti kasta ka bagays. Ngamain, nalpasan ti kasar na iti dua. Iso nga awate mo ni Jane kas manugang. Anya! Anya mo day tangay bagpagamag kabagay. Anya kasar? Kasano ko ma ang makapagkasar da. Kaya mo pinalubusan ni George ang mangikasar itinubya na. Nag-secret marriage na kabagays. Katsakti may sa ninong da. Anya! Paitikunam na saya at tinarabid mo, George! Di ba nangilimod mo iti kasaryo ko ni Jane?
Pasensya kayo, no jak na yuman ti amin, nanang. Amok nga. Amo magaya, madyak kaya! Nga maapay, ngayon kasar mo lahat na tinubyam, ha? Ay, ayatak ni Jane, nanang. Ha? Di na kasarsarita iti makatawan! Nanang, mabit lang. Nanang, mangantayon, tanakadasara kon, di na kasarsarita! Ha? Panawan na dito, mga anak tao inton mabisina. Sige nga ron, nanang. George, kagura na ta ni nanang. Nakamisuot, kanayon nagdabog. Gagangay la siguro ti kas di ajar na. Tanabigla ngamin. Iparuupan na launay ti di na panangayat kanya kas manugang na, George. Iswa, nasa isayat siguro no lumasintan iti pagnaidan. Kaasimat ti inak panawan tadi ti balay. Bakit ti inak? Kasapulan na ti kadwa. George, Di ka matanagan. Tagbalbali tumot lang ni nanang. Patsek ang maawat na kan tumot lang ang manugang na. George, kaya't mau ti agbalin a personal driver. Ha? Ada ayan nanang. Asinaw ti agkasapulan ni ti driver. Tay customer ka aser-serbisak idi iti manicure ijay ilay ni Ma'am Vina. Oh, manukanungay ti sweldo. Dakdakela ti sweldo iti ayan na ngam ti panag-construction mau. Iso na laeng ta single mate ti sapsapulan na a driver. Ay, sa anak nga ro mabalin nanang. Sa anak mo na baro. Sayang ti sweldo. Medyo dakkel ken nasimput na jay. Saan ana imot? Kasta ayan nanang. Ang sa anak mo na single. Yilibak mo tapno maawat ka. Anya? Inrekomenda ka ngamin kenkwana. Ket kunana amapan kakanaw ijay balayda. Kuyugan ka. Anya? Alan, siya ti makaamaw. Basta ipakam, single ka, wine. Mamati adagos na jay. Taag talag unay kanya. Ha? Agaplaya ka driver, Jane. May mayat ti kasta trabaho, ta nalakla ka. Nagrigat ti ag construction. Ay, ket si ka Ay, wen nga rod, nadagsin at trabaho ti makikonstruksyon. Main-initan ka pa'y. Kabaalak mo't ket di, ngam nalakaak ang mabanog. Nang rona no napudot nga agkiwar ti simento. Mala, agan anos ka, George. Di ka madanagan. Tatulungan ka nga agtrabaho. Agsapulak mo't iti panggada. Saanen? Agtagibalay kalatan, tasyak ti mangged para iti pagbiag tayo kadananang. Good morning, ma'am. Good morning to. Si kaya aplikante nga driver? When, ma'am? Wen, Ma'am Vina. Isu ni George nga anak ko. Baro ka pa lang. When, ma'am? Awanti nobyam. Awan apulos, ma'am. Single to'y anak ko. Ay, sige nga Rod. You are hired, George. No, bakit, dinawat ka dagaw sa anak ko. No, kung naktumo ngamin ka. Ti pagsidda awak, apay masapol a single ti alaan na driver na. Kadi na siguro kayat ati adda sawsawir na. May mayat ngamin ti baraw at trabahador. Tanawaya iti anyaman nga oras. Balasang sapay mat ni Ma'am Vina, nanang. Wine, bakit nabalasang? Ay, awan siguro agarum Ta saan panaguyaw ang awan mo pima ni tsura na. Ha? Ngam, nag-practical ti may sa alalaki. Akit arbon na ni Ma'am Vina. Ta, baknag. Nanang, Kahit kasanaw, magrugi kan ngagtrabaho inton bigat anak ko. Iso masapa ka nga ginana. Tapno masapa ka makariing inton bigat. Nayonak ti swildom, George. Dito tinayon na. ha? Kontento ako ni ti sweldok, ma'am. Oray, di mo na yunan. Ay, basta nayonak. Magus-gustuak nga mente servisyo. Madlaw nga nasingpat ka nga buwaro. Apay nga hang ka nga mga sawa. Ha?
Ay, kwa? Mababain ka nga agaraman niya. Kwa? No kaya't mo ti gumain awati biyag na siyak ti aramam. Ah? Iso nga single ti pero kak nga driver. Takayat ko nga min ti madani ti boyfriend. Ha? Nayunak pa ti sweldo datoy. Sa balimanan nga nayon datoy. Kwa? Kasla kanya nga min ti type ko nga lalaki. Nasingpat kan man nagbabain. Kan siyempre kat pugi. Kwa? Aywan, ada itat ko nga bag. Itad mo to kanina ng monya. Dua nga bag dayjay. Nginginaan pay. Ay na, ay na. Nagpintasin na bagda ito'y anak ko. Dua, may. Kukwak na ito'y adwa. Sagay sa kayo ko ni Jane nanang. Ha? Ikampay laang ni Jane. Kutsyak sama tinangtudan ni Vina iti daytaw. Tangiwat yun nanang. Amang mangag na kayo ni Jane. Di uray man, mayat kit di atap no masakitan, Ha? kit pumanawain. Saan nanang? Amoy mo nga ay ayatag ti asawa. Angam, kasanun ngay, no agayat ni Vina kin ka, anak ka, ah? Ha? Apay, no kastaman bilang saan tak alapdan nga babae, nanang? Apay kumaalapdan ka ngay. Okay lang, basta mapera. Anya? Ulit naman dyan yung bagam, George. Kunak, naparabor ka kanyak. Isuan natin nagtiriknak ka, Vina. Ha? Ay, agpaiso. Oh, thank you. Nauray ko matlangan data nga ibalikas mo. Vina, no bilang laeng, adda ka di pan nakaikarikin ka? Kat siyempre nabayagan nga orayak nga araman na. Ha? Ay, no kasta, data nga rudan, Vina. Kat uwan no kayat mo agkasartan nga dagos. Ay, kwa, ay, saan pa agkasartan taw, kalpasan ti duawon no talo atawin. Kabagis susima. Ada nangig kwa damag. May papan kan ni George kan tibos na. Anya ada magkabagays. Udno ay chicks kanon ni George jay bus na. Chismoso kung chismosa mo na kita at tao. Anya ko matibibiyang da iti anak ko, kasaan mo nga isuda ti mang pakpakan kan na. Dagitila ko mabiyag da, ti pakibiyangan da. Manakibiyang mo na kita at tao. Udnon sama at kabagais. Ta nakita iday tinaminsan iti ilay. Naglailo na mga niti may sa restaurant. Adan samot nagpaiso relasyon na kabagais ha. Kay, anya ko maitano pudno man. Anya, ay saos. At ipaamjay anak mo kabagais na ada asawa na. Kasanood numamuan ni Jane ti amin. Kano maamuan na ka, makamaw no gumura. Pumanaw ano kasta ti kayat na. Ay pangasim kabagais. Di mo konsensyen ti aramid ti anak mo. Anawaam tamaday ti kasjay. Ay, iso ti agdesisyon iti dayta, kabagays. Awan bibiyang ko ti dayta. At dan nakam jay kaanakam, iso abay-bayam. Anya? Mabalin ti umutang, binabalasang ko. Ay, kat uwan na. Mano ti utangan niyo aya. Ay, 5,000 kuma no adda. O sige nana, mabit lang nga ron taalak diya kwarta. Nagapwa manan si Kachay. Imbis nga dalos ka dito'y balay, pumanasyar kamay. Sano sumangpit ka, ima-ima kamay, ta sumangpit. Awan pa'y mayam ang pagmumu dito'y balay. Kwa, napanak namin nagsapul iti pagsayaatan, nanang. Pagsayatan nga. Awan mo insang po mo ang pagsayatan. Naimbag pa'y ti datu mga asawa, ta matultulungan da ti asawa da. Di da ipanamnama amin iti asawa da lalaki iti magastos iti balay.
bareng makasapulakton iti panggadak nanang. Ha? Kanod tupay ngay. Awan latam mo kaon, Jane! Itulod ka nga ag-awi, George. Ha? Ay, saanan? Mataktak ka lang, Vina. Apay aya nga di mo kayat nga mapanak ije balayo. Ay, sana kasta. Diyak lang amin kayat na mabandog ka. Kayat ko kumamatag pasyar ije balayo. Kababayin ngamin, Vina. Basit, ti balay may. Anya ko manubasit. Ayos lang de ka. Kayat ko lang matag pasyar. Basta saan pa lang nga ita, please. Addan tulat taal daw apa nang ipasyar ko ken ka balay may. Nay, ada ka mo gaya mo nanakaw. Awan intindi Vina kanya. Awan mat na lang. Ay, kunak no adaman intid na abagkaon. Dadan, Ha? at tao. Sino ngay nga taday ta? Inkay kitaan na ng tagpulisak. Hello, Nana! Vina! Naklat kayo niya. Hanyo nga namnaman tayo, umay ko. Ay, Sinurot ko itinalimod ni George. Ito'y matgayam ti balayo. Ni, adamot gan sa kailo yun, nana. Pastor kanyo sige, sumrek ka, Vina. Jane, rumwar ka pailaeng. Ay, ingkagayam gumatang iti merienda man. Wala nanang. Anya merienda? Pizza, wano burger, wano sopaw. Ha? Awan mo di jay store ti kasta nanang. Ay, ka mapan kay Jay Ili, Sige nga rod nanang. Tagpakuyo ka ni George. George lakay! Mapantapay lang yung Jay Ili, inta gumatang iti merienda. Nay, katangiwat na ito'y abapain. Masatutak mo na rumor bakit? Ha? Vina? Ay, mabit man lang? Sino na ito nga babae? Apay nga bakit tawag mo kanya na, George? Asawa nak ni George, manang. Haniya? Ulbod ka matgayam nga lalaki! Vina? Sorry. May isa ka mat nga bakit? Anay ko, habay nga agsipat ka ngay, Vina. Ulbod kayo nga duwa! Ita kayo malangan! Apay, sino day jay George? Apay atinumpa na kayo kan ni nanang. Awan. Adan sa bagbagtit na. Diyak lang pagaro pa may turid naggaya maliputan, George. Sorry, Jane, bakit? Nailaw anak. Sa nabali. Jack inayat da jay. Kan nagsina kami. Pakawanin na ka din Sorry, Jane, bakit? Promise, sana na maulit na jay. Nasisira pa lang kami niti kwarta na, bakit? Sorry. Agabrod ka, kunam, Jane. Wen nanang, nabayagan nga impag ti papeles ko para abroad. Katagyaman nak, ta-aprobadon ti amin. Ay, Jack amaw nag-apply kagayang balasang ka. Agabrod ka mo gayamain. Hello, Jane, balasang ka. Kumusta ka ditan, ngay? Mayat mo't nanang. Naawat yung ka din ti pawit ko? Wan, Jane, kat ay na. Agyaman ta pinawitan nak iti kwartak. Wen, sabali ti kwartayo. Sabali mo't ka ni George, nanang. Ay, thank you, balasang ka. Ay, pasensya kan iti impakpakitak ken ka iti kalabas. Sorry, balasang ka, Awan day jay, nanang. Di yun panunutan day jay. Linipat kun. Ay na, agyabanak anak ko. Nagsingpo ka mo gayam amanugang. Saan ka pa'y anaimaw? Agyamanak no maapresyaryo ti maararamida kada kayo nanang.
Aywan gayam. Rugyan mo tin ni George nga ipag nati papeles na. Taumay mo tin dito'y abroad. Tadwa kami namang gud dito'y nanang. Ha? Kastaya? Ade, panawan da kun ditoy. Ay, awan kadwa kun Sana bale, tadamot cellphone na kontak tayo nanang. Kanayon da kayo to apawitan iti kwartayo nanang. Ay naapaw. Agyaman na ka talaga. Balasang kaw. Si marunong nga ro na nag-abroad ta anak ko, katdwadan nga gasawa ang nagtrabaho ija abroad. Binulan mo't apawitan da kiti kwarta. Naglabas pa iti tawan, nakaurnong dagita gasawa iti kwartada, kat nagipatakdardan iti bukod da balay. Kat idi nag-for-good-dan, nagnegosyo da, kat andamat tan upat nga anak da. Alakastan, pikab sa atwa nagayam mo, susima. Alagagayam, ditante nagpatinggaan, di sabali manan, napakasaritan ti may sagayam, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script, kan para ti drama, ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada tayo, amin. Hello gagayam, naimbag nga oras yung manan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasalitan ngayon tayo drama itakat, manipod kanikab sa Trina. Sana pud no anagan ngam makablawa mampay ni Belinda Ramos dita Toronto, Christine Gumarang, Gina T. Silvio dita Santa Ignacia Tarlac. Kastiman ti kunanikab sa Trina. Di raman ang biyanang, at dabak ng agayim ko, may sa balo. Kan adda anak na ija abroad. Adamat kabsat ko nagbalin na kayan ayat na. Ngam saan da nagbayag, ta nagsapul ti kabagis ko iti upubing. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay nga ya sinaanak mo Tinabel. Awan mo ka basol ko kad ka. Ngam no adaman. Sorry. Pagkawanan na ka, Bel. Sorry, ganda. Saan natati na ikari para ditong karamaysa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali ka ay ayataman niya. Diyak ilibak, ganda. Naitati po no. Kunagtupay ka. Bayan naramid mo ti kastoy kanya ka, Bel. Apay! Pautangan lakman, kabagis rin na. Pangusaram iti kwarta kabagis. Pagbayad ka o kanigarda. Nagsina kami ngaminain kiti ang mga nusingirin na kiti nagastos na kanya. Anya, apay nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Hindi na ita, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan niyo aya. Zakon ay ayatan ni Garda. Andan sa baling ay ayatag. Kan kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ubeng. Na, agrararaman kamot, Abel. Ha? Laklakayan kang magragot ka pay lamada ni ti anak mo. Siyam lagi ti anak mo, kurangam pay layda. Adapay ka apo ko mon. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagais. Anan, pautangan na kaun. Sigurado kami na singirinnak ni Garda. Katawan pagbayad ka. Ayawang kwarta. Adda pang usarak iti basit nga urnong ka. Iswapasensyakan ka bagais. Lukas pangarigan ta singirinnak daw. Si Kaman ti makaama makisaritakin kwa na kabagais. Please, uray tagayin mo ba? Ay, ala, wanan ka bagais. Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color niya. Naked, pangalak nga iti kasta amangga muna asawa ko. Awan mo't kasta amangga nito'y. Kanagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Isungay sa bulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka.
Singirek jay kabagis mo rina. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakkel la refda. Siyak tinanggatang iti dayjay. Ay ket, adaken ka agarda. Desisyon mo dayta. Ngem panagkunak, awan kwarta jay kabsakaw. Iso ano mabalin, hulugan nan at utang naken ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanyak, Rina? Iso ti umay ditoy. Mabain nga men, garda. Ta siyempre adda basol naken ka. Awanan pain nga minday jay akabsat mo, Rina. Nagado ngayon karkarina kanyak. Kunana nilang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kami. Adupay ladag iti arapaap mi. Agama. Dinadahil na dagita nga arapaap mi. Mangilawlawan na jay at tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensaken ka, garda. Pasensya kan pakawanem ko man jay kabsat ko. Saan kumita kanunungan ti naramid na? Ti panang pasakit na ken ka. Ngaman niya ngay, at daditan. Awanan ti maramidan tayo, garda. Inret-retong pay lang amin idikanyak na jay akabsat mo, Rina. Ha? Imbagbagam anasingpet. Nagagat kan responsable nga asawa. Kastamo ngamin, iti day di asawa na. Saan ang nagbababae apulos? Italahang, garda. Kinwartaan naklaang da jay akabsat mo. Iso masapol nga isubli na amin anagas-gastos ko kan kuana. Kinasarita ko ni garda. Imanugot iti hulugan. Hulugan ti utang mo kang kuana iti binulan. Ay, no ar-arigain. Saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam tinagastos na kang katapnawan rere. Sakti mababay ni tikasto nga raramidam. Nga nga rod hulugak nga rod. Apay, di mo inay-ayo aya ka bagay. Kat gayim mo ba? Binulbulatsing mo kumakamin Di nak maniramraman iti daytoy Abel. Mababay na kun ijagayam ko. Nawapay nga men ngayon suka mo Nakakita kalat ububing. Sininaam mo tanadagos ni garda. Ay ket kasapulak met nga rod ka anak kabagay. Ay, adula, minday tangay bagbagam mo. Siyam tinagbalin nga nakmaun. Nagadupay ta poko maun. Ngam kurang ang pailang dagita. Diyak kamukang ka, Abel. Primaw, insang petkon diti balay ni Mona. Tiyang balay na may kadwa nga inam. Ha? Agmano ka kaninanang mo Ay na, saan na Bel? Babakatan nakmatlaw na yan? Nagubing matinobya yung tatang? Ubing pangam siya. Ay kahit anya ko ba? Talaga akastra Mga sawa kay manan kat lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga sawa kay manan. Ay kahit alis tombot ngamin ti agarim No agkapoy-kapoy ka akit talaga ang malumbaan ka, primo. Love, makagkat-gatas Itimplaan na kitikatas ko. Ay wan mo na asawa ko. Mabit lang wan. Agipapudo takiti danom. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, primo. Diyak man mo, ante. Napidpidot ng samot na iya beer house na iya babae. Naulawan dya mami ti kinapintas kan kinaubing tinobya na. Imbis na naragsak da kan ni garda, kalaan mutan ngayon suka na. Wan nga rod Anya nga tangay ti kinayat na ija ma'am. Diyak mo ante. Saan mo tabak ng nitatang? Kan lakayon. Sapay masikog kanon di babae. Anya? Ay, talaga nga rod tinakderan na dyan baga na kaya naman nanti maagdaan iti baby. Makapasuron nga rod ni tatang ante. Kakasyak akan kantyawan na kiti kakasinsin ka. Inatiunak kanon ni tatang, ta nakaasawa man rin. Dinto asyak kat awan pa lang. Kanya pa lang amin ti kukum ngay magkanakan. Mga asawa ka nga minan Sino nga ti asawa kat awan mo't nobyak?
Kat, mangsapol ka na iti armam ta mga sawakan. Ay, kapilitan sa kastaan ti. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Iso nga agsapul akit di man iti armam. Muna, asawa ko. Urayin nak dito'y paradaan oy. Tay nak pa'y gumatang iti naimas asidaan tayaw. O sige, darasama. Diyan kaya ti aguray iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Ah, Agbayad ka na. Uray pauna la abayad ka na kasapulak ti kwarta. ha? Anya ka matin, Garda. Ilugar mo mati panagsingir mo Nagado ti tao ngagdengdengag. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tupay ditoy! Tapno maamuanda a kinukwartaan na klang gidi! Agbayad ka kit din! Awan pa'y maited ko ita. Umaya ki jay balayo inton bigat. Agtis kitar ka! At dan tatang mo, primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Ha? Ala, sumber kayo pa yan. Agkapi kayo, nana. Sadan. Nakababain mo't. Anya ko man ti pagbainan nyo. Alakit din, sumber kayo. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapi na dyan. Ay, paborito day tatugi. Alaman nga rod, primo. Kitagyaman na, no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw. Nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anya tinararamid na dita balayaw kawam mo ni tatang mo asingir na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkape kanangan ititugi. Anya, Nagustuhan na tiliningtak atugi. Di namat mapanawan eh. Naghirit iti namin na daw. Ken ore ti rice coffee nga impakapik, nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. ay, kastaya. Ay, mabit lang ante. Adda awag ko. Hello? Ah. Wait. Naglokon. Adalay mawag kang kwana, pinanaawan nak dito yan. Apa yung mga sawa kayo na yatatang? Ikasaryaw, tinobyayaw. Wan ko mga raud. Ayam kurang pay mati kwartak. Agorndungak pay basit. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka kitawan met nobyam. Di yun lang mo Ado, tagpapaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin tagbalin nga asawak. Ay, di ka unay agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingpet lakit day, mabalinay. Awan sirbit kinasingpet, nawan mat kwartana, tatang. Ha? Praktikal tibiyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. An-anwam kinasingpet kan napintas wano ubi, no awan mat kwartana. No awan mat trabaho na. O di, awan serbina. Sa nabali para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay timanggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan ti agtrabaho para ti pamilyada. Anya! Ay na, si kamanan ti masabat ko, Garda. Ay pangaasim ka di, ha? Di nakpala sing-singiran. Tanay, agproblema akiti kwarta ita. Di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingirin? Ha? Agpaisaw, Garda? Ramrabakan naksamot laang. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise. Jakon singirin dagiti in-integ kuken ka. O saran yu kit di iti kabarbaro anobyam. Agoray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akagura? Saan, Abel? Di mundamagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak. Tasaan kan nasingirin. Papanam, Primaw. Di tabalay da na nagardante. Manan, kanayon kamot na mapandita balay da.
Apay, anya tararamidam dita? Kwa, aday patrabaho na kanya kante. O sige, mapanakon tanay, aldawain. Labsan kayo nantay. Na, inal daw mitan na mapanti ka anakak dita balay ti gayam kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni garda kang kuana. Inta ni jay ilirina. Inta agpaparlor. Ah, ilibre na kaya, garda? Wen, inta agpapukis. Kapasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na, garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubingta tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubi nga agararom ken ka. Awamot ubing agar aram kanyak, garda. Sika siguro, Kagangay na makaisumaksi ka. Adapay gayam taste ko kadagiti babaros. Mga asawa kong tatang. Ha? Nayasinaw ti asawaam. Adan ayan, hubiam. Adan, isang asawa ko. Asinaw. Ni Garda. Anya? Garda? Asino ang Garda? Ni Garda nga eksyo Anya? Nagloko kan. Saan ba natila aramidem primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso Anya? Apa yan ni Garda nga iti asawaam? Nakadudit babalasang iso pa ilaang bay. Man ano ko ma? Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na jay. Kature ex yumatan. Nagsina kailangan runan. Akay, sublatim mait. Subrak sublatim. Anya ko ma? Nawaya nga runan. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sabali nga asawaan. Basta asawak ni Garda natang. Iso ti ay-ayatag. Imposible na ita primaw. Awan panagayat mo ni Garda. Baknang ngamin. Iso akayat mo nga asawaan. Basta asawak. Kaiso ti type ko. Agin inayat kami ni Garda. Asawak no kunak. Asawak. Primaw, talaga aya ni garda ti kayat mo nga asawaan ka anakan? Wanang nagtulagan men ti panagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti mailawan. Panunutom kumapay anay bagday tapang ngandang mo. Napanunot ko ni iti namin ribo ante. Asawak ni Garda. Ay, Primaw. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kung ti babae, apara kanya. Kabagays, pang-asim, upayam ni Primaw. Ibagam ta di na ikaskasar ni Garda, takababain. Anyalat sawanan na iti taon, ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga iso ti kayat na nga asawahan. Nagloko mo't na dya Gardan. Tinutupan na dya anak kaw. Awan magkididakas na at nagpadada mo anawaya. Unang respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramidan ta. Apay kabagis. Rumbang nga ta respetuan na kanigarda iti panang lokom kan kuana. Ha? Nalipatam sa amatan na si katinagbasol. Pinasakitam ni Garda. Isu nga itatan na kay liwliwagan. Ada magkarbangan na nga agragsak manen Isu abay-bayan tayo idan, kabagis. Enton bigatan ti kasarta, Primo. Wan nga Rod, excited ako ng Garda. Tinak ka di ibain, Primo. Nga uray baketak nga asawaan. Anya ko mati ibain ko.
Awan bibiyang dahi ti panaginayat ta. Thank you nga rod, ano po nungay ayatan na. Talaga mat nga ayayatin ka. Ikasar ka nga rod ayan, o di ka ayayatin. Wan mat kit di ah. Ala, agawid ka nga rodan. Tapno masapa ta maturo para inton bigat. Sige. Babay nga rod ayan. Kis na kun atin na kun. Aha? Sika kit di mat. Sika tibagagagkan niya. Ha? Ay, wala niya. Alam nga rod. Babay yun. Primaw! Oy, Primaw! Agreeing ka! Apay ayatatang, parbangon pa lang. Ay nabumangon ka tayong kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat anda sa ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kasya, baldado lang ta ante. Kat, mapan mo ka di bantayan ije balayda? Jak mapanijayan. Mga yabay ti mga sikasukin ko na. Adumot ti kabagyan na. Na, apay ngay kasta ka ka nobyam dayjay? Idi saan itan? Inutil mo't tan. Jakon kayat ni Garda. Na, apay ngay kasta ka? Itaki di kumakasapulan na ka ni Garda ka anakan. Apay ngay adimon kayat? Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siyak ka ti pagbalinan na caregiver nan. Manjak mo't ante. Aniya? Nanarina, da kayo kanumad ti kayat ni nanang mi ang mga sikasukan kwa na. Ay ka, wana. Awan problema kanyak, balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad, nana. Kitawan kadwa ni nanang mi. Mala, siya kung ti mga sikaso iti inayo, balasang ko. Ay na, agyamanak nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti swelduyo. Dakkel maggayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina na Garda ante. Wana, doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Nagmayatan. Siya kon ti mga sikaso kanina na Garda ante. Ay, saanan? Di ka lagbain. Idiyan mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Tasi ka tinubyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Agpada kay Laija amam. Di kay lagbay ni tikas tang aramid yaw. Ipadlaw yulaw na arupat kwarta kayaw. Di kay lamasya ni tigayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kung kwana. Mangibabain kayo kiday. Pinagsasawak nga rod ti kaanakak, gapoy ti panang talikod nan itigayam ko. Nabainan, iso asaan na nakasungbat kanya. Intultuloy ko nga rod tinangasikaso kan ni Garda. Mano atawan na nagbalin nga inutil, aging ga idipin mo sayan. Alakastan, tikab sa atwan gayam mo, Rina. Alaga gayam ditan, tinagpatinggaan na itapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, parity script kan parity drama, tigayim yo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo dahito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Hello gagayam na imbag nga orasyo, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Ilyang, sana pud no anagan tiintay drama ita. Ngam sakbay na, hello mampay ka ni Evangeline Garbin, dita Abu Dhabi. Ni Flor de Lisa gagasa kan amin nakabagyan na dita naggasikan kan ni Mila Luga dita Singapore. Kastiman ti kuna ni Kabsat Ilyang, dirman ang biyanang. Agpada kaming agpenpensyon iti asawak. Aminaduak, adalas lastog wenno palpal ang guadming agasawa. Adornong mi iti bangko kat adda nagsaritaan ming agasawa apangusaran mi iti dayta. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ilang bakay? Mano ka di amin ay tayo ornong taigi bangko? Kay na, Rosito. Di na magmuman di kalmanan. Itadamagam banan.
Ha? Dagulit ka mo alakayan. Madanaga na ngamin bakay. Ang mga numabangkrab gibangkaw. Sa paydakkel tinaidulin ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta ta nakadulay. Saan mo siguro? Di mo laan mo Makapadana ka talaga. Iyak maituturugan at panunutan dahi ta. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit, kanya nga raw ti pamayan tangay iti urnong ta kwarta. Yapay no usarintan bakay. Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Anan mo tangay ti dakil balay? Kaada nga rodon balay ta? Kaya kung aron ti dakil abalay bakay. Basi kindaanin ti balay ta. Kahit, kasi doon to ngayon tiyag na ti tuy balay ta. Kaada mo tin pabalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwin ta Anya? Alan bakit? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakkilaw na. Tapno daka ti kadakkilan ti balay diti lugar tayo. Umdas si kwartata tadakkil ti urnong ta. Sa bagay, adamo puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula atawanan ti panagbiag ta dito'y lubong. Iso nga enjoyin ta ati urnong ta. Wala, nagrigligatan ta na dya kwartata. Mano atawan nga inururnong ta na dya. Iti saan ta pa'y nagretiro iti trabaho ta. Sa nainayon pa, tay intid da kwarta ta, edi nagretiro ta, lakay. Huwag nga raw, kitno bilang maibos na dyan. Awan problema, tagpin-pensyon ta mga agpadpada. Umaki di Alang garot, planwan tante panagpatakder tayo ti balay ta, tapno pa sa dagos. Ay napintasan ti balay yun, nanang, tatang. Saanan ang masapul ang ma-renovate? Saan may apa-renovate? Kastoy na ito yan. Mga patakder kami iti sa bali abalay di taabay na. Anya? Ananuan nyo nga iti ado abalay? Sagay sa kayo. Saan? Pagbalayan dagiti aso kan pusa, to'y daan na balay. Tay jay kami to kabarbarag, abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay iti kwarta. Imbes nga ginjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Ingka shopping. Gumatang kayo itagkakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo tibalay yun. Kaya may nga rin matidakil abalay anak ko. Ananuan nyo ay atidakil abalay. Katdudwa kay mga agnaad. Ay basta, noon yati kayat may, isu ti arami dun may. Kat awan makalapad kada ka may. Wartami mo ti aramadun may. Isu nga awan, ti sino man na makibiyang iti panggadang may. Ha? Uwing karon, nagbannog ang may taramatin may akwarta. Saan ba dinawat na dyan? Nakasukat kan, Rosito. Intan aldawan. Nakalukata, hindi bangkaw. Intagarulan. Rega. Apay adagbasit tabag mo ngay. Umanay nga rin dita, ti iruata akwarta. Maday ko bag dito. Isuntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya? Agar aramid ka ba bakitan? Di pa higit makitkitan ti kargahan na akwarta. Intong kwan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pag ti dua nga ikubag. Mas delikadaw no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayat iti ikubag. Takas lang gagangay la ti kargana no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan, dagiti manipdot. Awampay na po uta ka sinipdot da nga ikubag. So masapal ngagbalintamot wais lakay. Malala, mabantan. No basta, nagpagatangin na ng kantatang iti materyales, bakay? Uwan nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontrahan ita. Tamang isuman ti pagsaksakitan tinagamdan karon. Bye-bye tayo.
Ay, masayangan nakla ang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali matitrip da. Sana bali, damot pa kausaran di kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Una nga manumula atawan apag numaranda day jay ngay. Tabakit kan lakay da ka ngarudan. Narigat akong kontraan dagiti dadakkel mo bakal. Iso abay-bay tayon. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di ah. Apay, anya ti patakdaryaw kabagays. Ay ka, balay ka ba, guys? Anya kumangay. Akim balay ngay. Adama balay yawn. Kanadama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ika balay may akan nila kay. Nauma kami ni ti balay may. Kaya may ti sa bali a balay. Anya, Kaya't may mutapadasan tiyag balay ti dakkel. Habang si bibiyag kami pa'y kanila kay. ay na, nagpintas lang arod ti balay yawn kabagays. Basit nga raw. Kaya may tayo dakkel a balay kabagay. Ay, ited mo nga rod kanya akong tidaan na balayaw kabagays. Tabasit di balay ko. Kan nasisimla ang tididing na. Ay, sana kabagay. Tawan pag yan ang dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan tagyan itidaan na balayaw kabagays. Wan! Amumag nga do ti dingun may. Kasi danoan pag naudanda. May mayap mo lang ano napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawang ti sigaw da balay da. Aniyan, nagswerte ka dagita dingwan yawn, ta dadakkel a balay da kabagays. Ay ka, talaga kasta kabagay. Adamod, babalay dagiti kakaanak kamon. Iswa dagiti la dingun may, ti pag naudun may itidaan na balay may. Aya, May kantumang kiidiyag dalaws no masagom taw kabagay. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingun may intun malpas ti patakder mi abalay may wine. may kawan lata kabagays. Day talagayam. Mano nga istures ti impagamit ti karpintero. Rusitaw. Talo bakay. Umanay nga tati. Kwartata. Amagan kurang lakay. Uray 2 stories la siguron. May maya do 3 stories. Tasalas ti umuna akadsaran. Kusina ti may kadwa akadsaran. Kan siligta ti may kalaw. Sa bagay. Mabalay. Agam. Ay, umdas nga ta. Ti kwartata lakay. Umanay. Impa-estimate ko nga raw kay umanay di kwartata. Anusan ka pala ti agtipid basik iti makan. Tapnosan amabitin ti kwartata. Lalala. Kawa na. Si Kamala ti naraot iti karnikal. Ano siya, kuray itlog ngay na daw, awan problema. Si Kamala ti napilay iti masida. Saan itan? Tada ti paggagastusan ta? Nalang nga raw. Aginut ta. Tapno makabalay ta. Iti dakkan. Lakay. Nakagawa ka. Na, mabisina ko na. Itay-pay lang urayag di pala ngayab mo kanya abangan. Alas 10 di tagsaba. Ngam, di tapay lang nabiga. Talaga ngayon gagarak tinaglutaw. Iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat. Kan, panggal daw day tuya na pandanganta. Hindi mo nagtip-tipid talakay. Imbe sa mamitlaw ti pandanganta iti may sagal daw. Mamidwa pa'y laan. Tapno malpas ti ipapaaramid ta abalay ta. Anusan tan? Uray tay taladay tawilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanag na magan iti unlimited. Nanay Ilyang, alaang daktumot nga ro da babaunon niya, intun malpas ti balayaw.
Ay, kahit mabalinglat ka, kikay. Apay, awan trabaho mitaya. Nawan nga rod nana. Istambaya kita. Iso nga alaang dakto katulong yawan niya. Ikaw, wala ta, kikay. Rayom nga raw, damal festival ay may tayaban kan raw. Ay, una na. Talaga akasapulan yun ti babaw na. Numalpas ti balayaw. Tadi yun to kabailan na dalusahan. Tanay kita niyaw. Nagdakilaw na yan. Nakita mo, jay patpatakdirdanan ng kantatang abalay da bakay. Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy kano day jay. No pangananwan da nga tayo tidakkel abalay Kawamat ka balay da. Ay, talaga sana maikat ti kinapalangguad da no daduma. Naimbaglakit din ata saan nakatimawi di tikas di nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit yung lakay da. May mayatin di kas jay. Ngamti ibisyo dati kwartada. Bakal? Ay, nasakitan ti saka ka magbanda bakit? Ay, kauray siya ka. Anday. Nangrunakit nagdagsan ti imot ta. Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa yung gamin ti pagarkilata ti tricycle. Orno munta kidya pangnayaw ni ti may gatang ni ti materialis na kay. Ay, siya pa ya daw. Ado pa iti paggastusan ni ti may patpatak. Tarabalay ta. Agi na natawan ba bakal? Nabandugak. Nagtugaw ta pa ilang araw ti waiting shed. Nagrigat gaya ben tagi patak dari dakila balay. No kaano abim makay kinlimba kay ta. Isumay ti panagtipid tayo ti kastaunay. Ay, ganos ta. Tap numalpas ti balay ta. Naimbag tulan numalpas ti pagkastusan ta. Uray, ako'y tantumanay ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adupay tinaskin ang magata nga materyales. Kagudwa pa'y la dyan alpas. Kurang samay ti urnong tan. Anya? Kunak man no kunam nga umanay. Kasta nga may kimbaga ti karpintero. Hindi na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya? Ay, kasano nga rudon nga ilakay. Kapilitan na may sarding ti balay no kas kasano. Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalain? Masapo lamalpas na ijay. Babain, no may sardag. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tidakal, nga may sardang mo lagayam. Kahit pangalahan ta kung mga rod nga iti kwarta. Umutang ta kadagiti anak ta. Saan? Dada na dilawan daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglunkaw. Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gastos iti balay ta. Ibaga ta akas, amen. Kahit nakalunkan ba kay? Uwan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakkel. May pasubo na tao nga umutang. Siya pa'y adamanin intag ti karpintero alistahan ti magatang. Ay kagatagan ta alakay. Adamot tayo na utang ko a kwarta. Kat, kumustan ti balay yun, nanang? Nalpasan. Wan, dandanain. Nagdakkel di balay yo. Naibusan na ti urnong yo. Ta sigurado adakkel ti nagastos yo ijay. Una, nangam di balay. Takap-kap na kan mi bay. Ay na, nagastos tagpaaramid iti balay, nanang. Nangrunan no kasti kadakkel. Talupay mangarunakad sa aran. Tirigat yun nga, amang dalo si Jay numalpas. Ay, awan problema dito ha. Di importante, malpas. Huwag magkidi Sige, tani, aldawad. Mapana kaun. Papanan nyo aya. Mapana ki Jay Ili ha. Kape magmagna kayo ngay. Aglugan kayo Sadan, tanangin na ti arkila ti tricycle. Magmag na aklatan. Kan,
Exercise pa'y. Bakit? Nakita ko ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Kun nagugot iti ugot ti kamuti jadalan. Di mo't saan dang agsida iti sardinas ide. Ay, kapilitan itan tamok ngagtip-tipid dagi jay. Amok ti style dananang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw ngam amok ka mabitbitinan ti kwartada. Iso ngagtip-tipid da. Kita nagpaili da ka magmagnada. Ibagbagata lang nga exercise. Nga mamuklat na ngagtip-tipid dala kay. Nagdakil mo nga minjay patpatakdir da balay da. Nagastos da jay ah. Ay, wen nga rod Daytoy tupay basit abalay ta ka nagastos. Adu tinagastos ta ditoy idi. Dayjay tulaka nakadakdak kalabalayan. Nakitak di balay da. Dandanimot malpasen. Adu pa'y di magatang ita. Awan pa'y tiles ken bubidana. Ururaya nga ron no bumulod day ti kwarta nga mawamot. Adu siguro ati kwartada ba kayo? Ilyang bakit? At damaning gatanging ta. Tiles kin pang bubida. Sa pa'y naibusan tinutang ko a kwarta. Kahit kasanaw, ipasarding tapay lang, di pa nakaramid ti balay. Ay saan? Sa kaya't nga baga ti tao na bitin ti kwarta na. Ipatuloy talat kay. Kit pangalaan ta nga rod nga iti kwarta. Awanan, naibusan ti urnong ta. Magsapulak man na iti paglunak. Adaw ti paglunan dita. Sa nabalay ta damot tay pensyon ta pagbayad ta. When may kidi Nalang araw, aglun ka manin. Bakit? Kamaudyanan na. Nalpas mo't lagan ti balay taro sito. Hey, when garod bakit? Datan ti kadakilan ti balay na dito lugar tayaw. 3 stories ko lang man. Huwag nga raw. Nagpintas pa'y ti disinyo na. So nalain ta, tiwangwang may tiunay. Kurang tay ti gamit ilyang. Puro daan na ti gamit ta iti sigod abalay ta. Alangan na pagkatin ta pala nagi dyan. Ay saan? Sanan? Ipadawatan. Gumatang ta iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay lati utang ta. Utangin tamadin damamaw ngagpapautang iti appliances. Hulugan ta iti binulan lakay. Anya nga ay kabagis ilyang. Umaya ko ni Jibalayaw. Ay, aguray ka pa'y kabagis. Ayaban kantaw no kasapulak ti kadua. Kabailan mi paimot nga gasawa ti agtrabaho ijay balay. Ay, kunak no alaan na ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak paimot. Ang mala, sana baling arudain. Pasensya kan kabagis. Ngam saan mi pa'y kasapulan ti katulong ita. Ilyang! Woo! Ilyang! Ayan mo! Adak! Dito third floor! Dito si Ritra! Abay, ayan mo, ayamay! Adak! Dito yung first floor! Umay ka ba taday parami kong inga? May na. Sikati yan na kasapulan na. Di, sikati umay dito yung third floor! Pero saan? Saan? Masado taklaan nga bumaba. O, dayay. Baka bandog mo ti umuli. Dito third floor ba kay? Nagsakit ti saka kinsikay nga umuli. Isong araw na masado ta ka bumaba. Tama ka banog ti umulay. Naliga gayam ti dakila balay ba kay? Baka bandog mo ti umuli kay umulag. Yalistan siya ti kwarto ta di first floor. Sika, alam ti may sa kudsunid jay. Kun tay pungan, kun ulos mau. Ta maturog kay jay no kaya mau. Hey, bandak mo ta. Mabuti lang numay-may siya. Dili. Nagdagbus-busin na amo tao. Ha?
Tay sama agsingir iti utang ko daytan. Ay, aglabon talaga. Ah. Ay, awan pa'y pagbayad. Ay. Una hindi kas taon. No agpensyon ta. Diretsyo mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwartata. Sana balay. Sana pintasin ko'y balay ta. Ay, Rositaw. Anyat mabasbasabakan kan. Apay nga, agduling-duling ka kan. Ay, kasla, agpatpatangkan ka maid. Ay, sus, mataki kan sa matan, Rositaw. Maumay ka. Pagkatan ka. Tangay ka ni sa hospital. Agam, kasanugat agay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagain ka dagiti karuba. Rusitaw, apay gaya kasta kambutan. Di ka magsaon. Unayan ti kasta nagbambanagam, Rusitaw. Agsaw ka. Agkuti ka. Ay, lumaban ka lakay. Tanay, adaw ti utang ta. Masapol nga tinulong ta. Amang bayad ka dagijay. Iso nga paimbag ka. Dayawid tayo ni tatang diti balay yun, nanang. Way nanakaw. Agam, inutilan ni tatang yaw. Gapaw iti panakatake na. Uwan nga rod, nanang. Ay, mangikabil tayo ton iti kama na ijay baba. Tapno saan tayo amarigatan amang ipanmanan kan kwa na ijay ospital, no bilang laang. Ay, uy nga raw nanakaw. Nangatunay dito third floor nga yan ti silid may. Ni, asino dagi ijay agbusbusi na ijay baba, nanang? Ha? Ay, andama na dagiti umayag singera na kao. Ha? Agsingiriti? Iti utang may akan di tatangyaw. Nabitin nga may ti kwarta mi iday. Isugay motang kamay iti nayon ti kwarta may. Pinagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdaka, ti utang may anak ka. Problema akno ka sa nawa makabayad na kita. Nagrunagit. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw. Nasyan dagiti anak mi kada kami, kat tinulungan da kami ang makabayad iti utang mi. Kat kaasina, iniinot matlaan na bayadak dagiti utang mi, babaan ti tulong dagiti anak mi. Kat ita, inutil lat tatasawak, sana makakunail, iso asubsubwak tunggal mangan, digusak kan aminan. Pasaray saan mi matlama us-usar ti second floor, kan third floor ti balay mi, tamabanugak nga umuli. Agbabawi ak ang nagipatakder iti dakkel abalay. Nang runa ita tainutilan ti asawak. Alakastan, to'y gayam mo no kabsat mo, ilyang. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni kabsat ilyang. Dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! In your nose parity script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, just tagina kada kayo amin.